Adda maangot ko Siguro, adda ni samantadong rit. Adda na ang dod. Ha? Nakita dakmanan dagiti kaadalang. Rugyan dakmanan asutilan. Jak ida ikas kaso. Magnaaklat ta. Labasak idan. Tagdiritso ako ni di classroom mi. Agapot kayo kakadwa. Tao matibuor maning. Adda ni samantadong rit. Kitaan nyo motibado na Nagmureng. Nagadot si Mansyana. Kasla pagpigadan. Binigat lata na kasta dagita akaklase. Sanda maumuma amang uyaw kanya. Sigurado nga inton sumarot na iti classroom mi no madamdama. Surunandak manan. Dandani akmalpasin nga agdigos. Samantha, apok, nalpaskan. Nagbayag kamot nga agdigusan. Usaro kunta sabaw, taglabaak. Jak pa'y nalpas, Lola. Nagbayag kamot ngay. Itay ka pa'y ladita. Dara sa mata na'y aldawan. Wan ka di, makauray kayo, Lola. Di kayo mat makaururay. Mabitlangan. Anyat pagkaskas taam aya, Samantha. Apay agmurmuryot ka manan. Jak kaya tantang eskwela, Lola. Di dakmat lasar sa dangan dagiti kaadala kasursurunan. Samantadong rit pa yan ti awag da kanyak. Nay, apay ngaya kasta ti bagbagada. Kat saan kamot anadong rit, apok? Pasig ngamin adaan, kan naman mansaan dagiti badok. Kan nataktakupan pay. Nala, agan anos kawan. Kan maysa nalaing ka. Maysa ka kadagiti addatap na iji pagadalan nyo. Isungagan anos ka. Kanayon dak ngamin nga uyawan iji pagadalan. Pati ti tsinelas ko anaabutan. Uyawan da, Lola. Ala, agan anos ka laeng, apok. Bayam, tainton adda kwartak. Kumatangak to iti tsinelas mawan. Lola. Ay na, maumadan tumutlaeng amang dildilaw kan ka. Ay, pasensya kan atan eh. Amumot ti kinarigat ti panagbiag tayo. Lola. Nagado kayo agkakabsat a pinanawan dagiti dadakkelyo, apok. Sisak laeng namang isaksakan kada kayo. Unaan tayo pa agatangan ti para iti taraon tayo. Isungagan anos ka, wan. Wan, Lola. No adda manggag mo kadagiti kaadalam. Aputumlatan dagita lapayag mo. No surduan da ka. Di mo idan ikaskaso, wan. Wan, Lola. Aldawan, apay di ka mapanag-eskwela, Samantha. Di ka pa'y matla nakarubwat. Jak sa sumarakan, Lola. Anya, apay ngay apok. Tulungan kayo sa langan ng trabaho. Ay, saan Unay kan aya, di mo't nagsaritatan. Kunak agan anos ka. Tauray makalpas ka lakuma iti high school. Mayaten. Lola. Alaki din, agrubot kanteng kagiskwelan. Antoy, balon mo iti pagadalan nyo. Igatang mo iti meriendam. Wan. Ha? Nangalaan nyo nga iti kwartayo, Lola. Tay naglakwak iti tarungken marunggay. Ala, idulin yun ata igatang nyo iti kanan nyo, Lola. Adda pa'y mo't nabate. Alaki din, alamon, teng kagiskwilan, wan. Balunam tumuten jay duwa nga itlong ngayon lambong ko. Ta si daem no aldaw. Mga anakon, naimas ti balon ko ita. Nalambong nga itlog. Idi kalman, inlambong atarong kan kamatis ti balon ko. Ngam ita, itlog. Ni, apay ngayon badong man ang tapigadan nyo. Ngino trapo yo, Samantha. Ni, saan mo't atrapo ti badok, Brian? Anyat si Dam. Itlog, Brian. Yak! Sumot lang agat utot Taitlog mo't gayam ti si Dam. Ha? Yak! No siyak,
Hotdog ti sidak. Tadda kwarta da tatangken nanang ko nga igatang da iti naimas sa sidaet. Siguro, di ka pa'y nakaramraman iti hotdogan niya. Ha? Nakaraman akon. Idi nagpakanti ka aruba mi. Anya? Nasyak, kanayon hotdog ti sidaet. Longganisa, fried chicken, lechon, kandad dumapay. Kat nagasat ka tamakaraman kay ti kakasta amasida, Brian. Una, iso amalas mo, tanagkurapay kayo. Kakaasi ka, Mike. Hala, mangantayo na pok, ayabam dagiti addimon. Win lola, ngam anya ka diti masida? Inlambong nga ugot ti kamute. Nanggali pa kiti kamatis nga dabugoong na. Ay, ugot manan lola? Wala, mayat ti ugot na nasustansya. Inton malam, agsidatay mo ti lubyas ken okra. Mayat kit diti kanayon anateng, tapagpapigsa iti bagay, apo. No kasta? Saan kan nga agtuloy nga giskwela samanta? Saanan, Brian? Tamarigatan ni lolak amang paadal kanyak. Ay, piman ka, Mike. Awan nga rod Talaga may saltek kayo niti kinarigat ti biyag. Ta saan ka na makaadal? Ay, anusam nga rod bakit amang urkurangas samanta? Wen talaga akasta. Anya nga rod ngayt kat saan kami matabak nang akas kada kayo, Brian? Iso nga rod ako nakamalas mo. Siya, swerte ak. Iso ako kamlatan ti umapapal samanta. Talaga asaanan nga masinso ti panagbiagyo. Ta saan ka mo gayam ang makaadal? Ngam siya, ado ti kwarta dagiti dadakkel ko apang paadal da kanyak. Wen nga rod, iso anagasat ka. Taada pagadal mo, Brian. Anya ti kayat mo nga alaan na kurso, Brian, anak. Kinahinhinyero, mama. Sige, saya atam nga rod agadal. Tapno agbalin kanto nga inhenyero. Wen, mama, basta ito diyo amin nakasapulak. Diyak kayat amabitin ti allowance ko. Ti kayat ko, adda ka na ayon kwartak. Tano mabitin ti kwartak. Diyak lagis iskwilan. Ha? May kariyo ka di, mama. Ama ito diyo amin nakasapulak. Sige. Ikarigatan mi iti amam, anak ko. Dati kayat ko, karni akanayon ti sidak. Diyak kayat tinateng. Uray prutas la kumatikanam. No di mo kayat tinateng, anak ko. Sana sumrek tinatengken prutas itingiwat ko, mama. Karni lang ken frozen food ti kayat ko. Ken ti kayat ko, no agiskwilak, ijay fast food ti panganak, mama. Aniya? Naimimas ti luto da iti fast food, mama. May mayat matlaang ano. Basta, no anya timbagak, iso ti masurot, mama. Agsarda nga agiskwela, no tumngaran nyo ti kayat ko. Lola, tangay sa anak mo tinagi si eskwela. Anya nga tano sumuragak nga agtrabaho. Ha? Anya ko matrabaho nga po. Uri anya ditan basta nadalo sa pagsapulan. Padasag ti agaplay kas waitress iti restaurant. Anya? Aginawid akmatlaang dito balay, Lola. Tadyak kaya ti maisina kada kayo. Ay kat, makamu ka nga roda apok. Adyakan ka dayta. Hi. Hello, sir. Anyat sapsapulan nyo? Sika, miss. Ha? Sukidak iti daytoy a restaurant. Iso nga amok ti rupa. Ngam tinagan mo tiyak mo. Anya ka diti madaydayaw anagan mo, miss. Samantha, sir. Nagpintasin anagan? Mauricio. Nice meeting yon, Samantha. Mabalin ka ka di nga awisan, madamdama? Inton madismiss ka. Kuha. Di ka kumagbutang kanyak. Kaya't ko ti makisiningad ken ka, Samantha. Dayta, kat no okay lang ken ka. Kan maysa, balo ako, miss. Sika nga'y, ada ka din nobyo no asawa? Awan, sir. Single ak pailaan.
Mayat nga rod, miss. Pakaragsakak tinamwak maipapankin ka. So, mabalinta nga rod, ti agkuyog inton madamdama? Sukunan kanto, samanta. Sige, mangan ka lang. Di kagbabayin, samanta. One, sir. Abo, nakapinpintas ka man. I love you, Samantha. Pasensya ka na no nagaramak adagos. Sir, No kayaten na, agbalin kanto a senyorita iti pagtaengak. Agbyag kanto ananamay iti dinnak. Promise ko ken kadayta, Samantha. kwa. Kayat ko pa'y ti makaadal. Iso asimir ka sales lady. Tapno makaurno nga kiti pag-adal ko, sir. Pagadalan ka, no kasta ti kayat mo. Wan, Samantha. Anya kurso ti kayat mong alaan. Ibagam, tasyak ti mang paadal ken ka. Anya? Lola, adda kadwa kasi mangpet. Iso ni Mauricio. Nobyok. Ha? Naimbag nga oras mo, kabsat. Ay, kastamot kun ka, kabsat. Lola, addan kaayan-ayat ko. Katsapay ko mata sa andak nga ungtan. Hey, kwa, hey. Manang, pagtuluyag nga eskwela ti apo ko. Kayat ko makalpas iti panagadal na. Ha? Wen Lola, kat di kay madanagan. Sa anak pa ama asawa. Agkalay sa kamin to ka ni Mauricio. Inton makalpasak kon iti panagadal ko. Kumusta ti panagadal mo, Brian? Mayat mama. Lumuklok ka. Ne, kita anak ko tama nga numasobraam ti lukmag mo. Imbis maragsakan kayo, talumuklok magak mama. Saan na nasaya at no sobra ti kinalukmag, anak. Kit-kita dagitikan ka nam. Daytan samot lamang mga nandararamido manak ko. Unay kayo umutin mama. Sakitin yun samot ti manggasgastos iti kanak. Di kay kadi madanagan. Tainton inhinyero akon. Jak to agdawatan iti igatang ko iti pang-restauran ko kada kayo. Di mo ba't ngamin kayat ti mangan dito'y balay? Ti kayat mo, ijerwarlatan ti panganami ti agsapa. Aldaw ka na rabi. Naimimas nga rod ti makan ijerwar mama. Iho. Sana balay. Taumadanin ti panagturpos ko. Agbalinak ton nga inhinyero. Ibagak tuman ka dagiti bats ko iti elementarya. Ken high school, tag-reunion kamin tuman. Tapasikatak to ida. Sigurado asyak ti kababaknangan kada. Tasyak la siguro tinakalpas iti panagadal na, mama. Samantha, umadanin ti graduation mo. Wen nga rod Mauricio. Agyaman na kan ka ha. Utang ko ti amin kan ka. Ay ayatan ka, Samantha. Isu nga ipaay ko amin na pagragsakam. Ken amin na pagsayaatan. Agyaman nak Mauricio. Ket inton graduation mo, addan to isagot ko ken ka. Apay amasapol nga aputem ti matak iti panyo, honey. Una, tapno saan mo makita dagos ti isagot ko ken ka. Mala, umay ka. Anya nga min dayta, honey. Sige, mabalin mo nga ikatan ti nakabarabad a panyo iti mata. O sige. Nagpinta sa kotse? Wen, Samantha. Kukwam da ita ako, tse. Sagot ko ken ka. Ala, nginginaan dahi ti ako siya. Saan ko man? Di ka nagkadkad. Basta para ken ka da ita. Kat siya ka mismo ti mangisuro ken ka nga agmaneho. Regalo ken ka da ita iti panagtorpos mon. I love you.
I love you too, Mauricio. Thank you iti naitapan nagayat. Agyaman hakunay. Nagbiit ti panakastrag mo iti trabaho, Samantha. Wen nga rod, honey. Kasto ti arapaap ko. Ti makatrabaho ak. Tapno subadak ti kinaimbag mo kanyak. Sa anak nga agururay iti subad, wenno sukat ti anyaman ana aramidak ken ka, Samantha. Honey, No para kanyak, uray saan kan nga agtrabaho. Ngumam mo ka pakaragsakam ti maadan iti trabaho. Iswa sige, okay lang kanyak. Kat ti sweldom to, itulong mo to iti kakabsat mo. agyaman akan ka, honey. Nakasingsingput ka talaga. Kun nasaya at no agtrabaho ka, honey. Tapno saan kanto amaboryo, intun siya kung ti pumusay. Anya ka din tangay bagbagam. Saan ko mamatakas na ti bagbagam, honey? Saan tayo at ang tibiyag tayo, honey? Iso di tayo maibagan o kaano ti ipupusay tayo. Nang runa kanyak, taadan edad ko. Nukas pangarigan, ta siya kung ti mapukaw, kukwam tonda ito'y apalay. Kun dagiti daduma pa'y asa ni Kwak. Tawan mo't anak ko apang ipatawidak kadagita. Iso nga si kaswenta ko man ti panagkalay sata, Samantha. Hello, Lola? Hello, Apok. Nabayagan na di kay nagawawid dito'y balay. Manipod nalpas ti kalay sayo kan ni Mauricio. Di kayo nagawawid dito'y. Kaano ngay ngagawid kayo? Kailiw na kayo. Wanto, Lola. Awan pa'y ngamin bakasyon ko iti trabaho. Bayan nyo, agawid kami to no makabakasyonak. Sige nga, Rod. Urayan may ti panagbakasyon mo, ha? Di yo'y baybayag. Wen, Lola. O sige, umawag ak to no malam. Tagrubwatak pa'y ama pa nagtrabaho. Bye. Asino day jay, honey? Ni Lola, mailiw da ka nun. Pag-awawidan na tayo di lugar mi. Kat agawid ta, honey. O sige, mangalaak pa iti bakasyon ko, honey. Gamne, marigatan akong ngagmaneho. Iso atilugan mo ton ti aramaten ta nga agawid. Si kanton ti agmaneho, honey. Sure, honey. Awan problema iti dayta. Oh, apa nga insardeng mo tilugan, honey? Di ta apagadalan din nag-eskwela ak iti elementarya kan high school, honey. Ha? Kasta ka di? Wan, honey. Maipalagip kanyak tinapalabas. Di pa nanguy-uyaw dagiti kaadalak iti kanyak. Gapo iti kaslatrapo abadok. Gapo iti kinadaanan. Ala, mapantan, honey. Kasla mabigbig ko ti babae magmag na itiigit ti kalsada, Oh, apa nga insardeng mo man ang tilugan, honey? Amamok ti magmag na itiigit ti kalsada, honey. Ti ina ti kaadalak idi. Nana Josie! Ha? Didak ka din mabigbig, Nana? Pasensya kan, balasang ko. Diyak unay makabigbigan. Asino kay tayon? Siyak ni Samantha. Ti kaadalan ti anak yu iti elementarya kan high school. Si Kadaytan? Ay nakapimpintas ka batan. Agyaman ak, Nana. Papanan nyo ka di? Agawid ako na. Magmagnaak tawan mo't maluganak. Sige, umay kayon. Lumugan kayo, Nana. Taidagas kayo ijabalayo. Isugayam ti asawam. Wan, Nana.
ni Mauricio. Nay mga oras mo, kabsat. Kastamat kan ka, kabsat. Kat kumusta mo to ni Brian nga anak yun, nana? Ay, kasjaya. Masakit lang ta. Ha? Masakit? Apay ngagsakit? Ay, nabayagan nga saksakit di ka adala ang balasap ko. Akat no kayat yo, dumagas kayo iji balay. Tapno makitam ti kasasaad na itan. Ha? O sige, nana. Imbag ka pa'y. Napintasan ti biyag mo, Samantha. Ngamsyak, masaksakitak. Brian, apay ang nagkutong kamatan. Wen, talinamutan ti kanser ti laslasag ko. Anya, no kasta, adda kanser mo. Wen, kit panagkunak. Umadanin ti apit ko. Anya, Komplikasyon ti sakit ko, Samantha. Nabayagin nga agsaksakitak. Idi nakaptanak iti sakit. Nagsarday nga akmutin ang nag-eskwela. kasta kaya. Kat agyaman na taymay kayo. Makapagkidawak iti pamakawan kin ka, Samantha. Brian, Pakawanan na kuma. Gapo iti pananguy-uyaw ko ken ka iti kalabas. Bababawyak na gitangay nararamid ko ken ka. Ti pananglalais ko ken ka. Inuy-uyaw ka. Anak ko rapay ka. Ngam ita. Napintasan ti biyag mo. ala, lipatan mong dayjay. Di mon panunutan pa'y. Agpaimbag ka kiti. Agpapigsa ka. Tapno maituloy mo man ang eskwela. Awanan. Nakapsuta ko. Ken awanan kwartami. Tainggat gatang mi iti agas ko. Ket kablaawan ka. Naragsakak parakin ka. Tanapintasin ti biyag mo ita. Pakawanan na kuma. Ha? Nakapulas ka mat, Daniel? Adda ka di pa panam ita? Kasangit may sagayam ko ita. Isonas ka na mapanak. Kasta ka di. Ang mga numabalin nga isurot na. Maborbori nga ngamin dito'y boarding house. Nukas di nga may saat. Saanan? Saan kan umay? Nakababayin ka dagiti gagayam ko. Anya? Numaboring ka dito ay. Ingkagik sa EJ Plaza. Hindi kasta, kumutong ka kumamit. Sana kasta, nakaluklukmag ka. Saan ka mat presentable ka dagiti gagayam ko. Anya? Amin akaayan ayat dagiti gagayam ko. Nagsisiksida. Angam sika. Kasta mo tantilangam. Anyan tulangan ti bagada kanya. Pasig tumanan akantyaw ti manggag ko kadakwada. Nay, sika lang mo timay, Daniel. Ingkuyog mo kumamit ani Juna. Sanan, nakababayin ka dagiti katrabahuan ta, Manong Jay. Kita ni mat ko. Ha? Anya kaya mo sa wife? Mababayin nakman, kapo iti kasya lang ana ita. Limok mga din. Anya, dahi tati makagapaw. Ay, unay kan Daniel. Anya kung maaga po nga ibain mo ni Juna. Uray pa kasya tilang ana, ka nakasingsing po, Mike. Nor arigan ka, package day. Ada aming kang kuha natin na saya tagalat ti may sa babae. Ha? Iswasan arumba nga ibain mo. Uray kasya tilang ana. Napudnumot kang ka. Sana na saya day tangar aramidem pre. Amangan no pagbabawyam tao. Pangal daw kaya mag. Hintay manganan ha. Dakailat ti mapanijikantin, Manong Jay. Sana nga umay. Ha? Papayasan ka nga umay. Di ka mangan. Nagbalo na kami, Manong. Nasa pa kami na nagluto ni Jonah iti balon ko.
Nasayat nga rin no kasta. Naimbag ka ba tamay lutuan na kay tibalon mau. Siya ngay. Ay na, nangatunton di init no grain ni Ellen. Anya? Iso nga nagasat ka talaga ka ni Jonah, Daniel. Saan mo pa yung asawa? Ngam kasla asawan ti pa na nga si kaso na ka. Oh, anya ngay ita. Agbabawi ka itan. Ha, ibagbagak ngamin idikan ka. Ado dagiti babbalasang nga mabalin mo nga arman. Ngam no apay paylaang aday jay akas lababoy itan ti pamagina. Mama, Oh, anya nga ita. Mabain ka kadagiti gagayom mo, gapo iti itsura na. Tunggalad dapas kan, saan mo may surot? Gapo ta saan kat ngarod a presentable. Ngam saan pa yan ala daw ti amin anak ko? Saan kayo pa'y mata nagkalaysa? Aglib-libin kayo lang. Iso na sa papay tapno agpanunot ka, Daniel. Ado, ti babae dita, amay bagay kan ka. anya ka matun Jonah. No kasi nga da bisitak, di mo man ibagbaga si kati asawa. Anya, No kasi nga da bisitak, agtalinad ka Jeseled. anya. Kasta ka din talaga kanyak, Daniel. Impagarup ko no ay ayatan na. Kas iti panagayat ko kan ka. Ngam saan mat gayam. Gapo ta ibain na, gapo iti lang. No kas tamat lang. Nasaysaya at laangan no agsinata. Total, sipod pa'y kat saan mat apabor kanyak dagiti naganak mo. Ha? Nagsakit da ito'y aram idam kanyak. Ala, mangsapul ka laangan iti sabali a babae. Daytay mabalin mo nga ipanakal kadagiti tattao. Saan akas kanyak amabain ka pa'y amaamuan ti tao. Asyak ti gaayan ayat mo. Jonah, Sapay kumata saan mo to apagbabawian dagitang aramidam kanyak. Daniel, anya, pimanawan ni Jonah iti pagnana edanda ka ni Daniel. Wan kabagis, kat nasaya tapim manawan. Anya? Nakunak dayta, gaputa kanayon damot lang agapa. Ay, amangan mo't no ti ka anak ti makagapo no apaya kanayon nga agapa da. Ha? No siyak la amay sa awan makunak ka ni Jonah. Nasingpet, kana asikasaw iti ka anakak. Iso na lang at akas jay tilangana. Angam no lang alaang sana parikot dayta. Angam damag ko nga ibain kanuman ni Daniel ti kinalukmag na. Oraya sino mo't amanong, kita mo't ngamin tilangan ni Jonah. Sana may bagay iti anak ko. Kaslainang na no agkuyog da. Iso natural nga ibain ti anak ko. Anya? Ay na, nasayatan nakapanunot kan, friend. one friend. Diyan kun maanusan ti panagsasaon ni Daniel kanyak. Iso apim manaw akon. Nauma kan nabanuga kon ang mga waawat kan kuan. Kunamlan asino matagwapo a lalaki. Tapno ibaganakan katikas jay. Bayamon, Vanji. Saan aday ta ti pagsaritaan ta? Basta para kanya. Sapay kumata makasarak to iti babae a sexy. Presentable. Saan akas kanya? Ala, saan kan nga agsalpiti? Napintas ka. Iso na laang ta saan na nakita ni Daniel day takan ka. Sa bali, ti sapsapulan na iti may sa babae. O anya, sumurot ka di kanya kinton parbangon? Ha? Sa dino ti papananta? Mapantay si oval. Intag jogging. Inaldaw akas ta tararamidak. Iso akas ti pamagik, friend. Kasta ka di? Ala, umayak man mat nga rod. Barang makisayan man mat ti fats ko. Sure. Nang runa ano inaldaw akas ta taramidam. Ay na, sigurado ang adda pagbaliwan ti bagim. Ay na, sapay la ko ma. Ay sus, no kumutong kakit,
Huyo, kunamton ka ni Daniel. Ay, makapadadali tal daw numalagip ko day ja boyfriend mo. Anya? Again, ayat kayo kinili sa Daniel? Wen, manong siya, apay ka di? Awan mag. Sinaludsod ko lang Kaya't mo sawang talagang awanan tinamnamang agsinubdan kayo ko ni Jonah. Ay, awanan. Ay, unay kan Daniel. Kaano lang idinaibagam kanya kapay manaw ni Jonah. Ngimita, ada na sigo ti kasukat na. Ha? Ay na, palagipan ka man. Sana na sayaday tang raramidaw. Amang ano pagbabaw yung tinaramid mo ko ni Jonah. Ikan na kay di kwarta. Adda kayat ko agatangan. Anya? Ikan na ko na. Pasensya ka lang ko man. Jack pa nga min nagsuldo ha. Anya? Ay unay kan. Manon alawas tinapalabas ng maging gaita. Ultimo piso aduling. Awan pa'y maitad mo kanyak. Unay kan. Mawatan na kumamot alis ha. Nutisigod akayan ayat mo kat makaaw-awat. Siyak, saan? Nalawag? Anya? Nay, apay akasta tilagam ka anakan. Kasla da parikot mau. Ha? Ay, awan angkel. Ay na. Saan ka na makapagliba kanyak? Ibaga man da parikot mau. Iti kasta. Matulungan ka. Nuan nyaman dayta. Angkel, kanayon kami nga agapa ka ni Lisa. Dayta ti parikot ko. Anya? Basit labanag ti pagapaan mi. Nangruna no may papaniti kwarta. No awan maitad ko na pagsasawan na. Kasta. Ay, dagita ti banag asaan aramid ni Jonah idiken ka. Sana ya? Ha? Panagkunak. Saan pa dumawat ni Jonah idiken ka iti kwarta? Saan ka day? Gaputad da trabaho na. Kaya nakuna na iday amabain. Gaputasaan kayo matanagkalaysa. Ang day taalisa. Awan babain na no kasta ter aramidan na ken ka. Uncle, saan matadakas ti dumawat ken ka? No lakit day, tanasaya at kumamit awagas ti panangibagana. Ang no kasta bugkawan na ka, ay madimo day tan ka anakan. Ay, napalalo nga rod, Uncle. Sabali at talaga ti ugali ni Lisa. Anya? Awan pa'y naluto ang makan, Lisa? Itay ka pa'y asimangpet. Ang hindi ka man lang nagisaang man. Apay, asawa na kaya. Ta obligasyon kong ilutuan ka. Anya? Numabisin ka. Agorder kalangan. Masadutak nga agluto. Unay ka matin, Lisa. Kanayon ka matin nakasta. No di mo kaya ti ugalik. Pues, agwin na swastan. Total, nalakakalaang mat ang makasapol iti babae. Saan ka day? Anya? Ne, kunak man nun naglabakan. Awan maisuot kon. Anya? Daniel, mamin anok ka di nga ibagaken ka. Asaan tamat nga agasawa. Live-in talaang. Iso asaan ko nga obligasyon dagita. Anya? Una, ngam awan mat kukuam dito balay. Isong agtinulong ta kumamahit. Iti kasta, no agasawa tanton, ammum ton nagiti trabahom dito balay. Dinakman bagaan na kasta. No awan maisuot mo, aglaba ka. Ngam no masadot ka, win mo adda papanam, di mapan ka agpalaundre. Anya, naimbagpay ni Jonah idi. Uray kas jalangam na asikaso unay kanyak. Tunggal sumang petak, naluton ti kanak, idasaranak. Sumang petak ang nalabaan amin akawas mi. Naplansya amin ay uniform ko. Uray san kami pa'y ngagasawa, ngam amunan ti tumulong. No kastamat laang, agwin na swastan, subliam day ja Jonah. Lumba-lumba a babae. Ew! Wow! Ay na! Sumiksiksi ka matan, Jonah! Si kakit di mat, tilamad-madlaw mo manan ako na akon. Ay na, sigurado. No makita na ka ni Daniel, saan na ka na mailasin? Ha? Ay na, effective at talaga ti panagjagjaging ta iti binigat. Wan nga rod,
Kasladyak mamati ang kastuyak kakutong itan. Kita ama, ang mga nibaga ni Daniel nga agaram manankan ka kat umanugot ka man. Saanan, Vanji? Jak kayatan. Samay sa, addan kaayan ayat na ita. Nasayaat nga rod no kasta. Sapay kuma, tagbayag damat. Parikot ko nga ron ni Lisa, manong Jay. Kanayon nga minanti panagapa mi. Kasta? Awan sama tentel daw asan kam nga agapa. Ang idi ni Jonah pa'y ti kaayan ayat mau san akasta, sana ya? Ha? Siguro na amiris mumut itan, asana makatulong ti kinapintas. Nga isa ti sapsapulam iti may sa babaay. Anya? Nasingpo ni Jonah. Ang mo apay nga minanaramid mo, pinapanaw. Anya nga ita, parikot lang ti papay da Jalisa. Hindi da kayo upay ka ni Jonah, dakal ti ornong mo iti bangkaw. Ang imita, ay na, nakunang pa'y nga awanan na pulaos. Kaputan na pan amin iti ngingina na kawas ni Lisa. Ay, puno day taman oh. Pagbabawyak itan dagi tinalpas nga inaramid ko kani Jonah. Numabalin la ko mga isublitin na palabas. Naamiris ko asaan nga iti itsura ti pagibasaran. Masaya amot na panunot mo daytan. Kay, andapay lang ni Lisa di boarding house yaw. Adang rod. Saan mo na makapanaw? Tawan mo't kwarta ng aramatin na. No pumanaw? Saan mo nalapdan? Payamaw? Awa mo sir-sirbi na dahil babae? Nay, si kamat gayam, Daniel, anak ko. Rabiin, nga maapay nga may kapay lang dito'y balay. Umaya kon makipangan mama, mabisbisinak. Anya, saan ang nagluto ni Liza? Saan? Makaungungitak nga ro di tayo simbang petak. Kaputawan pulos na luto ang makan. Ganda giti nanganan mi itay bigat. At dapay lang iji lababo asaan na nainawan. Anya, ay una yun day je a babae. Katanya kumati nararamid na itinagmalam. Day lagsilsil po na mama. Kasaritam kumamata, anak ko. Kasanon no adda anak yo. Alangan mo takas talatan. No siyak lamay sa papanawam kit din. Awan ser-serbi ti babaya kas kankwana. Mama. Saan kayo pa'y mat nga gasawa? Iso asan pa yan nala daw ti amin tapno waswasamon ti relasyon nyo. Ay, danda ni malpasan ti barangay fiesta. Nga maging gaita, jak pinapnapan, friend. Wan nga rod, friend. Kasano, kat makumikum tamat nga minunay iti trabaho. Mapantamot man inton rabi. Katwa na, awan mat ti aramidat no rabi Iso anawaya O sige, mapantanto, Jonah. Sika ka di daytan, Jonah? Ha? Daniel? Uy, siya ka rin. Dandan hindi ka na ilasin. Gaputak kimutong ka na. Kaya, kumusta? Nasaya at latamat. Sige, kumusta ka matan? Damag ko akanayon kayo kanong aga pa iti barbaro akayan ayat mo. Ha? Naibaga ni Manong Jiday ta kanyak, idi na minsan anasabat ko. Kuno ta. Ang awanan ni Lisa. Pimanawan. Kasta, kat, anya pa lang ang tikukuam. Agsapol ka manin ay iti sabali. Ha? Uray day tay nalukmag. Jay awan itsura na. Lakit di asikaswan na ka itinasayaat. Awan serbiti babae a sexy. No di nakamot among asikaswan. Ha? Jonah. Pakawanan na ka. Nakaamiris ako na. Amo ka nasaktan kay di. Ang nagbabawi akong ti amin. Ha? Kaya't mo asawan? Kaya't mo ti makisinublan kanya? Uwan, naikanak pa iti may sagong daway. Kaya't kung ay panagnakan ka, tinapod mo panagayat ko. Ha? Pasensya ka na. Ngam nabayagan anapukaw ti panagayat ka ka. Amumat amanipod na gayan ayat na. Impaay ko amin nga ayat
kan pamatag. No ara-arikan, awan na bati para itibagik. Ha? Nga manipod nagbaliw ti Tiorak. Ibain nakmatan. Di mo man la pinanunot no anya ti mariknak. Jonah. Sapay ko mata na amiris mo nga awan serbi ti kinapintas. No saan mat anasaya at ti ugali na. Pasensya kan, Daniel. Mangsapol kalaangan iti sabali nga ayatam. Insan Roda, manulangan nga daw ti Orion. Reunion tayo manan nga kakaadalan iti high school. Panagunam, dumaray nga ta ni Jackson. Danda ni 20 atawanan, asaan tayo anakita. Isumit din ako na iji group chat tayo. Hindi napalpalabas a reunion tayo. Sakbay ti pandemya, kahit saan latamat nga imay. Huwag nga rod in San Cesar. Ay, naimbag pa rin dyan, ta nakatorpos iti kolehyo. Kahit damag ko ana i-promote ang manager iti dakil a kumpanya di Manila. Agis eskwela kano di anak na iti maysa nga prestihiyoso nga eskwelaan. Kanayon ko nga makita ti post na iti social media. Isoda sa nga pamilya. Huwag nga rod. Baknangan di gayam tayo. Si kamo ti kabaknangan a batch me dito lugar tayo insan. Ay nano awan ka. Ang mga no di mi matulungan nga agadal lagi ti kakaanakan mi. Naimbag taadda ka apagut-utangan mi. Ay na, basta da awan problema. Aywan, kumusta nga tamot ng tibiyag ni Jackson? Iso idi ti kalaingan a classmate tayo. Iso pa'y ti katairan kadagi ti lalaki a kaeskwelaan tayo. Nagpursigian nag-eskwela. Gaputa arapaap na ti agnaid ijay syudad. Nangato ti arapaap na para itinaganak na. Huwag nga Rod. Mala, mangrikap takit din dito pestom. Tapno makaawid kan insan. Hala nga Rod. Oray si kamit Masapa ka nga gawin, tagi na naka. Tapno na pintas ka itong reunion tayo. Barang makaumay jay crush mo, edi high school tayo. Ay naagtal na ka man dita insan. Tila malawlawat mo man. Mariel, honey. Talaga ka di asaan kayo sumurot nga agawin di dya probinsya? Nasuro ka na may sa dekada di tayo nagaw-awid Han, amumot nga dadarayak nga event iti daytang aldaw. At da pa meeting dagiti investors iti nag-investan tayo nga kumpanya. Pambarantay ko maapasyaran datatang kananang. Ay na, awawagan tayo matida no kasi nga da oras tayo. Adupay ti aldaw apan nagpasyar tayo ijay. Kan amumatan, umadanin di pa nagpasyar tayo ija Hong Kong. Adu tinas kami isaganak. Day tapay ti pampanunutek. Apay, saan ama itantan day pa nagpasyar tayo? Ado ti paggastusan tayo ita. Han, final day jayan. Amin nagagayim ko kan dagiti pamilyada nag-confirm dan para iti final schedule tayo. Alangarat, gundawayak da ito yung along holidays. Tapno mapasyar ko dananang kentatang. Umatindarak pa iti reunion mi. Ay, naragsak kami. Tanakatindar ka iti reunion tayo, Jackson. Kumusta ti taga-syudad tagayam mi? Nasayat met. Da kayo nga kumusta kayo mo dito Ay kasulat ta. Baklalat ta. Naibaglakit din. Taada na insan Roda. Iso, ti kanayon mi apagut-utangan si ka. Kasta ka di? Kat kumusta mo to ni Roda? Makita mo dito grocery ken restaurant a nagabay. Malaksin a negosyante. Ay na, ada pa'y daduma ang negosyo na. Ada pala isdaan. Kukuha na daki jay. Isupay iti supplier iti frozen food iti kabangi bangaili. Kento'y venue. Isu ti akin kukuha iti dayto'y apasdat. Intuloy na ti sigod ang negosyo dagiti dadakkel na ket naparangay na. Talaga nagagat ni Roda. Hindi pa lang amin agkakaadalan tayo kat negosyanten. Ay, wala nga Rod. Hello?
Kumusta, Jackson? Uy, kasulat ah. Awan nagbaliwan na. Di mo inkuyog ti asawa. Ay na, single pa dayta. Ah? Ay, sorry ah. Ay, pasensya ka Roda. Kunak no, adan pamilyam. Ay na, awan tinailawan gayam. Ay, excuse me. Song batak biti awag ko, ha? Ay, talaga nga Umar Arroyo. Ti kinataer ti gayem tayo ang manager. Anya insan. Nagbanglo nga. Agat syudad. Nasingpot lang na, kan napakumbaba ni Jackson. Saan ang nagbaliw, insan? Anyat kat mo saman. Iskam dyan nag-investan yung agagayem? Uwanan. Awanan dyan kwarta tayo. I'm sorry. Kunak no legit day dyan akumpanya, Mariel. Nag-close ang dyan opisina dahan. Kat atapan da nakarwaran diti Pinas di chairman. Kat nagiti officer si tinay dyan kumpanya. Hindi pa lang amin abin nalagan ka. Ngam impilit mo ti kahit mo. Anya nga itan. Kasano tayo ang makabawi iti intaray da kwarta. Sa painlon ko day dyan kwarta, Mariel. Amom day ta. Agsya tayo pa ya. Ay, di ka muna Jackson. Uston. Wanyag paiso, di mo sobraan ti uminom, Jackson. O insan, agawid na yun. Taitulog tayo ni Jackson, iji balay ni nanang na. Bayandak lang. May liwak mat kata kayo. Iso nga ipapas ko man ti agliw-liwan nito. Sige nga roan. Ngamitulog da kayo itong madamdama. Tama nga no, agdandana ganin nanang mo ha. Sige, dakay ti maka mo. Amoyo, umapalak ka da kayo. Nagronakan ka, Roda. Awan ti rumbang nga apalam kada kami. Napintas ti biyag mo. Manager ka iti dakila kumpanya. Naragpat mo ti arapaap mo iti biyag. Ay, nagpaisot imbaga ni Roda. Proud kami kan ka. Tasi ka lang tinakatorpos iti kolehyo, iti batch tayo. Wen nga, dumalata ti biyag dito probinsya. Kumpara iti syudad. Bumangon ka ditan, anak ko. Agar mo sartayaon. Kan imawag ti asawa mitay. Di mo ka no sungsungbatan ti awag na kan ka. Iso nga imbaga anak aturog ka pailaan. Sige nanang. Awagak inton madamdama ti asawak. Hello, Han. Kaano kang agawid? Agbakasyon na pwede ti probinsya, Mariel. Wan gayam. Into next week. Mapana nag-training ija Europe ti anak ta. Kasapulan na ti kwarta para iti training na. Nailumlum tayong iti utang. Gapo iti dayta nga investment. Iskam matgayam. Pangalap itan ti usaran ti anak ta nga ag-training. Mapmapan ti sweldo iti loan ko. Tulungan na kagdiskitar, Jackson. Ay! Nakapasyar ka mat diti pwesto, Jackson. Dakla talagang tinagbaliwan ti lugar tayo ah. Ado ti baro na ipatakdar apasdag iti aglawlaw. Danta ni mayaw awanak pa yan. Wala, Jackson. Umas asinso nga minin ti lugar tayo. Hello? Ada ka magayam dito palengke, Jackson. Wen Roda. Umayak man mat agpasyar diti palengke. Ay, katuan Ay, panawan ka man pa Tada i-deliver ko iti kabangibang nga ili. Mabalin ti sumurot kan ka? Kaya't kumati makapasyar iti dadu mga ili. Urag balinak a helper mo itang aldaw. Ha? Mabalin man. O sige, intangarudan, Jackson. Saan lata nagbali ti panakilangan ni Roda ng nyak? Amok asyak pa ilang ti ultimate crush na. Tanag-kunak. Dahito yung ti solusyon iti parikot ko may papanit ti kwarta. Angam. Saan? Diyak kaya tagundawayan ni Roda. Jackson, malagip mo pa'y ka di ubing tayo? Day taakarayan ti paglalangoyan tayo. Uwan nga Roda. Roda. Mabalin ka di nga isardeng mo pala tilugan di taigid. Okay. Sikat ti matungpal, Jackson. Nagunagtisan na ay mo, Jackson. Amom, manipod idireyon yun tayo. Nadlaw ko ano nagtipang panunutam.
Ada ka di parikot mo? Kababahin nga, klunan. Ngem, dakil a problema ti sangsangwag ita. Ada ka di maitulong ko. Ibagam, barang makatulungan. Agyaman ak, Roda. Agam kabalak na ito'y. Sige, ituloy tanti ag biyahe. Awanan nyaman na da ito'y. Di nakpakadanagan. Madamag ko man, Roda. Apay nga aging gaita, ket awan pa'y lati asawam. Ha? Talaga siguro akas to'y tigasat ko. Tiagbalin a single iti tong palbiag ko. Ado mo tinagaram kan ka idi high school tayo Wan, ngam awan na gusto ka dakwada. Jackson, aglunakan ka. Si ka ang tinagbalin nga special a lalaki iti biyag ko. Roda, no daman nagbasulakan ka iti kalabas. Alak na ito agundaway nga kid daw ka nagpakawan. Pakawanan na kuma. Saan ang nailimad kan ka? Asi ka ti ultimate crush ko iti high school tayo. Inuray ka pa'y nga rod nga agsubli dito'y probinsya tayo. Nagsubli ka nga paiso. Ngam adan asawam. Ngam awan nagbasulam kanya. Taawan mo ti relasyon ta. Amok ang nasingad la agayam tirik ng para kanya. Di pangibilbilangam kanya. Kat makunak a closure para kanyak daytoyan iti marikriknakan ka. Kat amok ang naragsak ka iti sidong ti asawam. Awan perpekto a pamilya. Kasama ti relasyon. Angam, ada-kada tayo amang pili. No anya ti rumbang a para iti biyag kan pamilya tayo. Ubing ka pa'y man. Kaya ti daw-dawat ko iti Diyos, ang masarakam to kumati lalaki a para kan ka. Agyaman na, Jackson, my friend. Nagbayag meten, ti pa nagsubli daroda kan Jackson. Ay, ag internet ak mampay. Agbuya ak iti news dito social media. Ay, ano ites? Anya dito ay video. Ay, agore kata ipus ko pa'y. Basag pa'y man, ti caption na. Ado a biktima ti investment scam. Nangipila iti reklamo. My gosh! Ladawan ti asawa ni Jackson tayo ti may isa kadag ti agreklamo. Ala! Anya ti kahit asawan dahi to'y? Jackson, iba ka man tagpay so kanyak. Apay anasingid ka unay ka ni insan ko aroda. Adda ka dida ka sa gandat mo iti kasinsin ko. Anya ti kahit mo asawan. Di ka maawatan ha. Nagawid na, ta umayak ag bakasyon. Umayak ag relax. Ngamin, kaslasaan ako na komportable di syudad. Imayak dito ay tapno maliwliwak. Ken umili mo ten kada kayo agagayam ko. Ken kadagiti dadakkel ko. Apay, ada ka di problema, instances. Kita am da ito nag-viral iti social media. Na-scam ti asawam iti investment company. Ket may isa kadagiti nagreklamo. Pangasin na? Di nakamlukluk mo Nang rona ka ni Roda. Sana gaputaan mo man napatag ka unay kan kuana. Ket gundawaya matan. Amok, kaya't mo akwartaan ti kasinsin ko. Sana po nunay ta. Pudno nga da problema mi iti asawak may papan iti kwarta. Ngem awan ti madiagandat ko iti kasinsin mo. Nasaysaya at siguro no adaywa mo ti kasinsin ko, Jackson. Instances, anya ka di. Relax. Di mo kumakad niyan ni Jackson. Hay. Sige. Agawid akon, tayo nakagsaganan. Agsubli ako ni Jesyudad. Insan, dakkel tinais ka makwarta kadakwada. Kaya't nasawan, nagawid tapno agbirok iti solusyon ti problema na. Nagloan da iti bangko tapno ag-invest. Angem iskam gayam. Isungay na sitgan na ka. Tapno bumulot iti kwarta. Ay kitaam. Ang mga nusikama ti maluko. Ses, apay akas tamot ten ti bagbagam. Nagdakas ti pagkitkitaam kay ni Jackson. Bimulot ka di ti kwarta. Ibagam ti agpaiso. Pananggundaway day jay.
Amo na ngamin, asaan ka makapaggadgad kan kwan na. Insan, maasyan ka mat igay tao Adda lang arudan pagdaldalanan na. Pagpanunutan pa'y laang itidakas. No bumulod kanya, si pupuso at tumulong. Manipod idi, amin kayo akakasinsin ko. Kakabagyak, kan taong agkasapulan ititulong, tultulungak. Awan matdakas na no bilang agkid daw ni Jackson ititulong kanya. Aggagayim tayo, isong agtitinulong tayo. Kunang matlan asino, hanapan ni Jay syudad. Anakalapas iti panagadal na, kat nagbalin pa'y a manager. Hanggang nagawid mo talagaan iti probinsya nga kid daw ititulong. Insan, saan kumamit akas tati panagsasaom? Tatibiyag, adala tati mako na nga ups and downs. Imbes nga imamag tayo tipada tayo at tao, tulungan tayo kit diida. Amin tayo, addalat tapaka itublakan tayo. Kat agyaman tayo kadagiti man nakaawat at tao, asidadaan at tumulong kada tayo. Iti tiyempo tirigat tayo. Kasmat kan ka, insan. Saan apa nangiboy-boy? Ngam maibagaklaan daytoy, tapno maamiris mo dagiti ibagbagam. Ha? No ar-arigan, aging gaita, nakadependar kayo payla ang kanyak. Ang adda ka dinangag mo, anay sawang ko kan ka amadi? Awan mat, saan ka di? Akwa, insan. Di adal man wano saan. Agpapadala taas ang bayan iti panubok. Awan pilpilyan ti panubok. Nga oray anya pa'y ti estado tayo iti biyag. Iso asaan tayo kumaakad ngan ti pada tayo at tao. Kandi ka madanagan insan. Taawan apulos ti dinawat ni Jackson at tulong kanya. Nasingpat. Nagagat. Kan addaan iti prinsipyo ni Jackson. Iso nga amok. Malasatan na ti anyaman a problema na. Sorry, Han. Dakkel nga adal kanyak dayto eh. Ala, hustan. Ada ka asit ti apo. Di na tayo baybayan. Itilat ta nala kang institusyon ti pagtrainingan ti anak ta. Uwan, Han. Saan tayo na sumurot ka dagiti gagayem kong agpasyar iti Hong Kong. Kat di kag danag. Agtrabaho akmat. Tapno da may tulong ko kan ka. Kat agyaman ak taman nakawat kang asawa. Napatag kayo ang pamilya at itibiyag ko. Agtitinulong tayo. Kat patsyek ang makalungaw tayong tumatlaan. Agyaman ako na iti Diyos. Tas ikatintad na nga asawa kan. Nakasingsingpat ka. Agyaman kami, iti panang-organize mo iti dahito reunion tayo, Gayam Jackson. Awalan yaman na. Kwa, pakawanin na kadagiti na isawang ko, iti naudi a panagawid mo, Sorry, pinagpanunutan ka iti dakas iti. Awanan yaman na. Lipatan mo na, Jay. Amok apa nangyayari ka kamlaan kininsan mo aro daday, Jay. Iso nag-isawang katikas, Jay. Kablawan ka kit di Tadamutan bukod mo negosyo. Ay nagyaman na ka. Inka gumakmot at nagpursigi ang nagtrabaho. Tani, mababainak kaya iti insan ko. Iso ti kanayon na pagkamangak no kas di magipitak. Ay kat napintas adamag dayta Kablaawan da ka mat Jackson. Ngamin, pimintasan ti biyagyo. Nasi unay ti Diyos, Roda. Amok nga iso tinangigigiyakan na kami. Iso nga inot anakabangon kami. Ay nawin nga ron. Kinundayam. Ada good news ni insan kada tayo. Kat apag isula unay ti panagawid mo, Jackson. Ha? Anya day ta good news? Tangay rinugyamon nga bagases. Ituloy mo na. Ay kamao dyanan na. Ay na, makiasawa ni insan ko Roda. Ha? Ay, wow! Congrats, friend. Agyaman na, friend. Inton umay alawasan ti kasarmi. Kat sapay kumata saan kayo pa'y nga agsubli ijay syudad. Wen, nakalong vacation kami ita. Iso sigurado makadaray kami. Ayos nga, Rod.